Talo fatu telefola radio Samoa le nei fo i taiao, alo mai o talo le nei fo i asa tofi. O le vaiaso muli le nei a o ngā tua i le fale whanau au kilani, o lo i vasenga se fulu tasi se i o le se fulu tolu. O le awa au mai le whaai unga le malo ma o le aso lua se fulu maleono o Oketopa pe a uma le aso malo lo le leiba i le aso ngafua asau. E toi fo i ai e a o onga i tutonu o potu a onga. O lea ua iwa vaiaso o a o ngā tupea i le fale whanau au kilani ona o le downtown lo PPC tua i le community. I le toi fo i ai la ia onga, e tatau ona wha o ngā ufi fofonga, ma wha mau no fuanga ia sia. O whai a onga fo i e tatau ona mua i fo i mai si aki o le COVID-19 negative, ai ele i toi ai. O lo tu mau pela wha atonunga e tatau ona o atu i le aso 2.5 le masina fou, ua umatui mua o whai a onga. Peita i o whanau a onga nei i a onga maululunga o lo o mawhai lava na toe fo i le vai aso fou, tu sa lava pe ele i whai atui. O vasenga tasi se i o il vasenga se fulu, o lo tu mau pele ha o ngātu i le whane i le taimi nei. O no le mawalunga o le tūlanga o la matia i le wha mai, ma o le to atelo i lato nei e le o anga vaa mo le tui. I se tali mai a whai a onga mawalulunga i le wha silsilanga na fafonga mai ana nafi mo vasenga se fulu tasi i le se fulu tolu o lo i le lapata inga vaenga tolu. E le ofia i le Associate New Zealand Post-Primary Teachers Association. So nol Prestene Talo TV Tasi, Melanie Weber, e le oiloa po o ai leana ta ua le minstau a onga Chris Hipkins sa Talanoa ma le malo mo le whaai unga wasau, awa ele i Talanoa atu. E ese langona o whai a onga mpule a onga na whaasoa i Talo TV Tasi, ma o le to atele o lo malama lama i suenga whaai upe tai e pei ua whaatua na iai o lea e malosi le dauta ai maise lava i totonu au kilani. Ua Suesue le ofisa o sulufaiga le system o loo faaaogaina e taofiai potu i nofoaga faavaaia ma nofoaga faanofoesea. Faitau se lau faasea ua faao atu i le ofisa, ma o lea ua fai ai lava le suesuega mo le mautinoa o loo maua vanoa tutusa uma tagata o loo faatalosaga. I whaamtalanga le ofisa i lunga o tala le tio ni sila, o le suesuenga o loo whaangasolo nei e le ngata i au ili tu o loo mafuli i aile le fia o tangata o loo whaongaina le nei system, ai o le mawhai o nasa ili o se awala e fesoa soani ai le ngā luenga le malo. O le suesuenga le nei o le ailo ilo ai foi, pe o whaafefeo na tali mai le matanga luenga o pisinisi o loo ngafa ma le vaai o nofuanga o loo whaapitoa i ai le system i whaasea ma fina ngalo whaalia. E to aono tangata Bay o Plenty na Sese vailaau na faaaogaina mo latou tui o le COVID-19. Faamaoninga lea mai le faatonu sili o le soifua malōlōina Dr. Ashley Bloomfield ma e faapea o le suinga o le vailaau le sasi ma na toe maua mulimuli ane. O i latou nei e tusa masaunoaga le faatonu ua uma ona toe faafesotaʻi. E se mai i lea, se 15 tangata Wellington e na faaaogā Sese i ai tui ua uma aso e aoga ai. O tui nei wa pasi ma le tolu se fulu aso e au ngai pe expire, ai ele i sili atu ma le lua se fulu whai tu la. Ta ue Plumfield, ua mai a whaafsotai ma ua fautuaina fo e toi whai atui. Wha maoningal soifua maloloina, e le ai se isi nā whai nai mai tui expire. Ma ua whaato esel mtanga luenga le wha le tonu na tu lai mai, ma ua wha mautino ai fo e le pulenga e le tupu soo. O le ama whai ona maa ua tui lo na tolu, po o le booster o nisi o i lato ua uma tui e lua le COVID-19, ai ele i tā le Kerisimasi. O le Talanoa mai lea me le malo, a o iai i tā penang o le au mai o le booster. Sau no le minstau soifua malōlōina Chris Hipkins, o i lato nei na vave whai o lato tui o le Pfizer, i le amatanga o le tausangal masino Februari, o le ama ua lo lato wawano e le booster. I se vaenga isi atunu o loo whaongaina le tuilo na tolu le nei le Pfizer. O le toatele o loo whaongai tangata mātutua i lunga o le 5 tausanga. O i lato o loo ngā lulu e le soifua malōlōina. Whaapea tangata e maualunga le ono la matia mai le mau e le COVID-19. Whai watu se vaenga i nofuanga faanofoesea na toe alu lava i le ofiso leo se tasi o le toatolu na sosola i tua ma nofuanga faanofoesea i le vai aso nei i au kilani. O le aso nafi na sa waitalo le sola anga i lato nei, ma o le tina lea na toe fo ia ne lava i ana nafi leo, na o faatasi ma leo e lokalo na fale, ma tapena mai e alu e nofo i le Holiday Inn, peitai, e toe su e atu wa sola. O le toe fo ia ne ana nafi, e le i momoli ai se nofuanga faanofoesea, ai avesa o loa i le to ese i Mount Eden. O molianga wa moli ai neo le leusi ta i o polo ingol COVID-19 se fuluiva, ma o le soe tu wai ilu mol faamsinonga faitu malo i manukau. A o iai pea i nofuanga faanofoesea,
E latalata I le iwa se fulu cases faamaonia o le COVID ua faamauti no mai I le malo, o loo faanofoesea I fale. E o mai le aso lua o le vaiaso nei, valu se fulu valu tangata ua mau e le faamai o loo faanofoesea I o latou ainga, ma e 5 ainga e o mai ai. Faamaoninga lea mai le minista o le COVID Chris Hipkins, ma ona o lea ua vave ona tutumu no fuanga faanofoesea, a o anga I atu I le lua afe se lau mona tupu cases faamaonia. Talanoa le nei tae au, manuia le nei aso.